Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Puriang Susu Cultural and Sports Club haka arpu pratarik uno pra arhajar arpsau kala pezdang ya ka First Football League Tournament 2024-25 Hamadan Shinong ya ka balapli padba do MLE jong ka Mauring Keneng constituency uba Livingstone Karpran ubala long kumukongsan ringkat ka jingsak hilang nadu ki riorang ba ki long kemi bat ki padba jong ka Shinong ki nongket kam jong ka Village Defense Party ki nongket kam jong ka Village Organization usketri Shinong uba Jackson Karsunai ki executive member jong ka Shinong kadong uba Atlas Karluki uba lalong ru unong gile kai football bakham pau khmat na ka Shinong hagis nam ba munchua bat uba layo bani shimenta na ki club barat ba jong ka jilla kun hapde sho kasab nasional undala pa kasab nasional tengla nomor ba mishira ka ba mun sukut nasional nomor ba thui ka kalik nomor ba kamna bangin selain kalik nasional nomor ba dan sahab hakim tim populo dalam ba tim tim populo mangde kan ba yaki biar ka nasional ndar bana ang bang tim populo ang la sa ni kam chutet iktiar nomor besar biar la sa ka nasional ka thaw no ka pon ka duna plat dan nomor ka daw ni persal ka bala ni tri hai ka kam ya ka pa dikna nomor ba pun ka sab jubai ni chen nada mudah sih kumbang tan yang nak dikerman bahagia di sana bak meeting shooting bak markuli nospung bak yakin markuli kita simlan bermitra kumge executive committee contohnya ketua socio cultural and sport club ini bagasnong jenggu kanang pernah hagal yang sport kumbang tenang sport teri sakasnong na ada cengkit mak kebuang ya baik kemkenan song kumang try ya ganaga sport club bakun nang kegerak hagiling bara kenang bakisan na jeng senang inang yo ya katang kacingcop omong yang susah dosa Manipula Hamasiro kena kemampuan Haisar Livingstone Karpran member Legislative Assembly Morkane Constituency Nangba Itap terkejing sokemen kepakrau Naganta kecing pelaktor sompi Beneran lekat Badni Hakani kesini Kapani pelong Di kapas football league Hakabai day berkeni Kumba pidai Taki kemat sompi Bagani kemadan Kadadokam Sibun kecing benbaha Bagan long ketibit Pelong itilo di sport Program Tukenta terkejing semua urut Di kerpan Di kaburan berspun sompi Bapin soba dan penyok ini yang kini kecindon kam harum penengkong dan kentu kerdan ya kini kamadan segemini stadium kabar dan penyok ini kepansing ya kini kamadan nau kebeta kecingsingan ya kiba pendan kam yaka kabala dan penyok ya ka basketball court cenderang kentai male and female basal dan penyok ini sport material kita idai ki disiplin jangka football, atletik, tennis court, badminton court, cricket dan kiwai deh. Ya kerman, batin kia, ya kecendung kam tuni, hakawe tentu ya ki kam sport and game, na kebenta ki kon samla, bat kentai, bat cenderang, bakin ya kecendung mentoy, naka, koblai sibon, presiden, Wiki Shooting, Marconino Spoon, General Secretary, Presiden. hal kapor ada pada kita baru dan sementara hari sabti ang kuan pagkamaw ba Islam bamusra pengadon po kausorkar nga tuwan po kinisong puring nagapos po kamton kapor ng sadari pa atlas paglayor pan ora ato kini scheme bali kisong hati po masyaro lang ng tin takuban ni eleksyon hati po ndray pengadon po ka government department kabran kanap
garanti yang persen saya kepada pasal yang kita betul kita katakan. But saksibun ba di pola penyo arti kepada set angin kita di ba atas sakhi kita nang kahadin bang le di batas ina shawno kum soda awas di bakir dengan song ikan maro di por tos ketri ba manipai manboy ba bam koi baru break di pun kita kira ba apa perang itu ba mai patron kami jam dengan wata set pun ba gila yo betul Masya pasipol gadon ba din kalau itu sahara suwi but adalah one private silong ngayon pang man pangkot dengan project ang purang kata ding itu pangkot kemudian tan silay bacan pada silong purang Pagkilay kini memandam lo kabala ang pasyang pan atik pan kami pan lembaga sport department pasyang pan panwat ka titi pan bahay ni madan kawai pan nga kwa pan nagpor pa kini football di kawai nagsina kay kumulakang iba atras kapa baro sipatay ibigay ko sanat siya kapan dekay football Montanya put apa social media mo TV ipak jadi itu sila kay takabalo football pani sakla ito sektor itu football iba program sipatay lang ba ka TV ba ka social media Kumta ikwa ngapil ng puro ba kinikrongit ng din menta kumala sangdang menta kena pentim yang ini permandi po prem bagi ni kai ba raba dong sa kubam kumala dolo kumala kiu kini kilok shwa kumba transfer kibe kilora yang ini kishong bat kini kitong thai kumta ngapil ni ki sama menta bikin long kipa mina dan practice bagi laban long step up pau mo apa kini ka dong thai ni pujo state Kono siya, pada mata labon ki sama kasi jungi ki ba yore kan syabab jong state. Kecil nak kay football amdeng tang nak tahu ban dia exercise dan perpaulan dia ni kawai dia kira cek kami. Maka ni mata sama membangun dan samla dan terus karet untuk usam pernang rencana. Udang sam dostam saya dengan bakla. Lasha tidak aku klub di Punjab. Balong bagi ke klub kalau play school berbahan buat kecuru lagi skill berpeng. But ini kalau kinakai football sampai kan katakan exercise bangun dan ban perpaulan lagi terkam ke stop hidup macam apa kalau jika main ini sekarang. Nunggu yang asal bah awan yuk cak harga ni skill banta harga ni medan. Nunggu harga ni kemudian kamlong kumni kumai imta kalau kami kecingkat kuna mesagi nak ni bagi laban ya kai ha khamba betul ni jiyo madan tung ni hang por bila kai ni te kini kemudian kelong nanti bermatai guna kelong kalau haram lo so ba imat lo ni lagi nung mikmat iba la yarap kini ngakermen ba nana sekwaro ba MLA jumi ba gaya ba MK benai la ba yarap kham ba susu ye kena madan sini dengan semua ban ai kuplay ya itu bi player barim sini hani player barim ya play sedih na berusin mat ba ya dekat sa pun here ba yang de ngai kuplay kami kum crowd Jadi kasihan ni kajiran lakrat no namar jangi barai tegi clear barim jangi balai nya layaram tei bani lekai khamba nasau ma ngali dengan resi jang kandit ham kbat jungte renga ngaro ya lekai nya ya bu nadim jingte te ngaro nga la min lekai khamba bad ma la ya ripsen ya ga state ni kalia dengan kepat ya gini kena meminta Mana sekat kita menyertai hal bagi arifan yang senang. Namar nado ba ladam mengai mat ladam begini ba hadin ni yang suruh pemikmat arifan ya ga. Mekalia ya state ini dengar pat ya gini kena air lekai pebon tabar fat kita ben kostret. Namar kacing lekai sport belum ga pelak ya gini ya berkoi. Pelak ya kam di drop pelak ya kam di kiat ke pelak ya gini. Nado masih